ahwefo ne adofo ne etiefo nyina mo bia kwaba biemba Attention TV ene kwantwa machina medwem ewo Attention TV den sam koso ewo social media so ebi na eba besom tie ne di ma message so be like ya sanso a subscribe amaye na wasan so ashamaye esanse ye nyina ye beka yi a afi atwa mu no mu na brantie bi yenim de na aba ne tirim the big six wo mo ayi mass na CC airport runabout no so omo ya ne dan so omo didi na tem so omo ya ne dan o wa ko bubu ato agu de papa wo mani so bubu na ato agu baabi e na omo say na wo de ne hawo afa ya twiri dididi kwa benya circuit court na atena asem no so na yenya ne ntie say the court no ahye say abrantie no ye fe no Noel Gavu ye mfa ne nkrata nyina ne records ahodo ye wo court ho no mu ni nyina enhwe se ye betimi a transmit na ya transmit record ni nyina nti kwa benya circuit court ne ebra presiding judge Mausi Bedzra etina dwomu no ene ya wa hye se registrar wo court ho no mu no won hye se nkrata ne ensem ahodo efa brantie no nasem ne ho ewo court ho kwa benya circuit court ho no yensa ni nyina moabo ni nyina no kama emfa nkoto attorney general nim na afei won hwede ono abeye na sɛ de mrate ne yenye ne saa keke de fa judicial secretary so no wa yesa adwuma no na yekɔ ama so na ama aboye saa amane ni mu ne ahwese ba ne san de ne si ye ntira ama transfer no akoba ama ba homa ne so a ama madwe so mo ni adwuma na de na ba ye ba ne san na the big six ayi abranti okobubu wo mutitugu ye yesi emfa na asam ko attorney general ho no mu de na si court ne many and yes wo court nyina ni say ensendi existe no just attorney general pe en de betimi e de afutu aba na abranti no ba court say wa ka de be ka se pen na pepe display so wa na ati wa obi sa ne say o ma me wen ya o wa no wa be gina nchen no appoint so wa upu nya point wa ye ne mare me na be sa ye obi na ebisa na anya na me bisa bisa judge ne na ebisa ne say o ma we so me na me akasa ti o yes na ne bo wanim say o say wa ne no hwe so ye ne ma me a ene oboa ti wa no de ne say wa paper and sabak no de ase ne moto no ti o ye ne ma me we ye ne do ye ne ma me na ti mi du ba bi kura judge na konya ne yem o peja judge no o tena sa konya ne so judge na konya ne ma no so no pe prosecutor no ba bi o te no e ho no pe na cage ya ye beka sa obi a wadi bone ye kwa ye de ne shem eye docket no o no dog no e ho no pe te ye de na ko gina ho no obebi na wasi kwan so no okọ na wo se no ye bie ni kwa e kire se sebi ni tinu e wo fie na no na nkakran fi de gwa na okobubu ni ye de na ko Psychiatric Hospital ama pantan doctor for aba court ho abechirem sa branch no o patient and di wo ye nkrata so oba court oba ho beji no na oda ho edu ba mi no ade ne ho kan wuro ko ya ye ho ne biem na busuafo ne nso ani enko ne ho nti ode ne ho doma oba oma ene se ode ne ho doma okọ ya wa ma e kan no ofa hama edi fi o yarefa na ntefa fo me fi o yarefa eba yarefa kurumo ene ba airport e kan no eno sorry anadwo sum na e kan no eno fa hama eno de nam o yarefa kwan ni ma ba airport eno be bubu no enti you could just imagine say so share obi wo kwan so ana obi ena say be yare ne kan say onfa mo ana onku a ene na nka wakun free esan say be ni tinu ahoma ne be bia ase eno na ye ka case na be do say be bia dua ena otemafo say be bia do no ontimi nka say o twa brante na so this attorney general fan krata no koma na attorney general na nkasa hwehwe bibiem ohwe mu wie no de na futu ba no hwe na sabrante na etwe na so ne be ya okase entwe na so ye betwe na so so okase ye nya brante na ene say obubu tie ni free of charge ya boka sa ba ko sisi se mre de yemfa nkrata ni nyina nkoma judicial secretary na judicial secretary enwo so nkoma attorney general na mmom court na ka ho say enye sa brante na ye de ne kosa na ye de ne kosa keke aposifo eyo masudi esa brante ye de ne ko pantan enti enne ya court na se Ghana Police Service omomfa ne nko pantan no nko
Send your Yabejina to who? See a man a drone or Kufia, Yan is pepe. On Peso Betty say, any a queer police for say, Umunisika into a branch and accounts in Musa and on a number debbie. Court Mr. Omonja some the Nebeco Pantine. Sans in the medical record, say, why dream we are. And this is all beside the assets now there, a branch and doctors are concerned, say, or your patient or a pantine. Now, Yariana, young pension, no, and the numbers were 94 years far by a baby boo, it's in now. Now, what I say, I done do my attention. Now, Mamma, almost half 1 year I cried. Yeah, Nadia Nesafire. We're crying, yes, of Waba, community in a human meaning, not at all. And go ye back, cry. I'm not a young shay, a honeymoon, dear, sir, you're chain. Caught a massa that bang period banner. Yemfa enye man nkoma attorney general de no mo ka fa wana o mo ka ne sa na ntse better attorney general kan de yeti atweneyem they say they yeti atweneyem ko si say ye de nkrata ni nyina ba koma judicial secretary no forward de koma attorney general so steady awie na ode report de ba ne de say branch ne na koma antanfo ene ebehwe no ida so mbe admit no anaso be kofia ban ko si say no be sini de that case we ahwe ya ni ante ho asem ebio for now. Now last time I buy adjournment buy and sexy don case no. Now o kasa ni lawyer for say one more ebe share some be file for bail e dia ma no. And now mo kwa asesina wo mutimi ye. Me no ka say the lawyer say attack ticket this and say bail process no e bail no e so ke kan ne mesisi ani asem na che infinction kru ni a che court nti e bail ahoro a wakopa ya mfa ama no ne nam so a case ni akanwi a yenya hang jury e so ke kan ni nyina bom treatment bi a ye de ma no e won sa won na due fi woni ade nyino ke kan ni nyina bom o che mu che court ni say ne aka bibi ketwe bi a o de be ka ho eno na gina so ma court ni say ene bibi ketwe bi no na watching you say ne 25th March yen sign mra e bedu ho ne de se bu ho na wa file de a ene court no e be ma ne kwan say o move the bill application na yen we say for the first time the be ma say don dan you see do bill ama na be fi anasa court e be refuse nti me no ka say de court ne che say on file ye the lawyer say on file ye memo akake chwe bi na we na wa file ko na file we dia 25th March they sign and back to court na ne ogubian yakoti e dey free photo Attention TV ni ekwentwa Accra.